njengetakhamuti letikhona surrounding le mayini. Kepha kunnamuhla bahlali bayakhala. Tindlu tiyakreka. Luthuli liyabahlukumeza lemsuka ngasemayini. Lokho sithembiso sabo. Kungani kungasendeki mafojari social labor plan ngoba akekho namunye emhlali lo wake wayisayinela ukuthi uyayivumela. Akekho namunye. Kude ubona tindo tendeka kuphela. Ungila emayini sihlukumeta khona. Asanibonani babukela emakhaya lebito lami ngimuzi wakhe eBhibo ngikhona la kuyo ke eMpumalanga yethu TV ibambisene nayo ke inkomazi parliament la ngenababe ngumphathi ya baningi baphathi naye ngilomunye abaphathi khona la kuyo inkomazi parliament utosho ukuthi ngibani wakabani uhlala phi futhi nezawo babe bekile babukela emakhaya ngenivusele nonke emakhaya South Africa yongane nguMoses lo wakamabuza Sibongo yes ekhaya kuseMangweni eWard 17 babe ake uchazele babukela emakhaya ukuthi uma sikhuluma ngenkomazi parliament sikhuluma ngani kenikani kunkomazi parliament inkomazi parliament kafishane inhlangano letimele lengapolitiki leyisebenza ngetidzingo tebahlali letikhalo tebahlali bonke basenkomazi tisebenza ngaphansi kwako nalapha bangakhona ukufinyelela khona umphakathi njengenhlangano lekhona ukuxhumanisa inhlaka tonke takahulumende kungumsebenzi wayo ukuthi yente lokho ake ngibuze nje ukuthi since niqalile nguphi umsebenzi leseniwendile kuyo ke inkomazi parliament thina sinkomazi parliament sesisebenzile nje bahlanzana sike sabanawo amamashi bahlali basemjejane nemaphethelo bakhala ngemhlaba wabo lebangayithola inzuzo since uhulumende wabalethela bona sizamile ukuthi sikhone futhi kuya nasemayini lekhona lapha eMangweni emayini Afriman yes le nayo ikhinyabeta abahlali kakhulu ya abahlali bakhala ngetindlo tabo nangemsebenzi nangenhlalo nje imbala emayini yabahlukubeta kepha ibasithi ngalutho since yafika so sizamile kuya kusebenza lokho futhi sibuye emphakathini siyakhona ukuthi kube nemangatholamende ohlanganisa abantwana sibakhiphe ukuthi dzakamiva sibalethe emqondweni asetikolweni siyakhona ukuthi uvakashela tikolo nalapha kuletinkinga khona emndenini lethithe le isirepotela siyakhona ukuthi attend so ake sibile emva kancane mphathi lana ukhuluma ngemayini baba ukuthi imayini iyasihlukubeda singumphakathi lapha nalapha so ngifuna ukuthi lesikhathi ivulwa bukhona abantu bebahlala lapha ivulwa khona kanjani imayini yabahlukubeda abahlali ngoba ithe mayifika thola abahlali bendzawo bakhile ekwakheni kwabo yafika yasebenza uma isebenza yathembisa ukuthi itawuvula amathuba emsebenzini kubahlali labadudane nayo ibuye ibasite ngetinsita labadudane nayo le mayini njengetakhamuti letikhona surrounding le mayini kepha kunnamuhla bahlali bayakhala tindlu tiyakreka luthuli liyabahlukumeza lelisuka ngasemayini kubuye futhi nakhona ukuqashwa abaqasheki kwabona labadude kakhulu khona labafika bathola bona utawubona ngebantu basebenza ungathi sibabuya phi bangibobani so ngilokunye ke imayini sengila iparliament ingenela khona inkomazi parliament senginathi nesinkomazi parliament sangena yakhona ukuthi bahlali lokho sithembiso sabo kungani kungasendeki sekwakubese sesifuna i-social labor plan lekusimo baqala bemayini kunalokho kuthiwa i-social labor plan imayini kungnamhla isikhiphela ama-social labor plan langekho esimeni emgangathweni lokahle ngaphethe nje asikafishane mafojari social labor plan ngoba akekho namunye emhlali lo wake wayisayinela ukuthi uyayivumela
Akekho namunye. kude ubona indoda enteka kuphela ungila imayini sihlukumeta khona sekwatholakala ukuthi umphakathi wacela inkomazi eParliament yasukuma yaya emayini emayini esifundeni sokuthi sikhulumisane nayo yabe sesithumelela ama-court interdict Okay. ukuthi ayifuni isikhuluma ngoba babona ukuthi thina sivumbulula lihlazo lapho abese sebasinika ama-court interdict. So but ke ekugcineni njengoba neninkomazi eParliament lana sikhuluma ngeParliament lephethe yonke inkomazi. Ekugcineni siyafisa manje ukuthi sibona niwina lapha kuyo ke lemayini. Ekugcineni vele siyafisa ukuthi sinibona niwina lapha. So kuthini kini ngaloko? Nigcina kanjani? Sisayichuba lenqola sikeni. Kungoba sifeyilwa nangubukhosi bethu ngoba ubukhosi uma uye emayini imayini ukutshela ukuthi ambe ebukhosini. Yes. Uma ufika ebukhosini ubukhosi ukuthi imayini thina ayisiniki ayisende ayisitshelanga lutho so sitholakala sesemkhathini kungako uma sibuka livela kaligedlane nje la emangweni ungibuka ethi indzaba Witbank la kunethi imayini khona kulethi indzawo siyababona abantu bayathuthuka mara la ekhaya asithuthuki siyabona tikolo yakhe imayini bantwana bayafunda bo Apollo kukhona kithi kude nakunye Just ngamagama baba uchaza ukuthi ngabe nikhonile kusuka naba be chief naye khona le indzaba ngabe isombululo ekudzala uma ngabe inkosi yethu betabe ibambene nebantu abayo bahlala uma siphakama siyokhala le kwakumele sibitile sibantu abami ngiyanibona niyakhala asambeni siye lesi sikhona man niyova kusilenikhalela kona banisita kanjani akakweni ubabita akhulume nabe eceleni bebe bebeka kona eceleni lokungafuneki thine namuhla ukuthi thine sesinema court order uyakwathi mara kude la sita ngako thine. Yes. So kula inkosi yethu isibona ukuthi sihluleka khona kanzi asikemi vele ngemayini sifuna kuze siyobona sive sakaligedlana sisitakele ekugcineni. Babule Mkhaya njengoba sithi ukuthi le impumalanga yethu TV ibambisene nayo ke inkomazi eParliament ngayibabe la uyachaza ukuthi inkomazi eParliament nguphi umsebenzi losuyendeka lapho inkomazi eParliament bafowethu noma kuba ngiphi inkinga ikhona inkomazi eParliament iyasiza kakhulu sebasithile labanye bana namanje isaqhubeka isithi babe ake sisho la ukuthi uma banidinga kumakhala ekhikhini ngule bangathola khona bangasithola thina ikhona i-cellphone number yes yemphathi wethu lokunguye chairperson yeah njengami ngiyifounder yale nhlangano yes awumphathi so chairperson yeah kune WhatsApp group yethu inkomazi yonkane bakhona bemalori bakhona bemabhizinisi bakhona betikolo bakhona betimakete letincane yebo banalo inombolo tethu inkomazi yonkane nanyalo uma bayidinga njengemphathi lomkhulu lokungifounder yes ngabanika yakami inombolo yebo ithi 079 ithi 2397616 iyatholakala futhi na ku WhatsApp yes kepha ngigcizelela kakhulu ukuthi abathinze chairperson wethu njengoba sine WhatsApp group ngoba nguye umuntu lokufanele abuye kimi asho ukuthi lana sikhala ngalokho sesiyakhona ukuphakama sibambisane naye yes ngiyabonga babule Mkhaya le inkomazi eParliament anathi inombolo la party le babe akhuluma ngathi ukuthi mafuna kumthinza uyathola even na Facebook na inombolo yakhe la ngaphansi ngithi mina kini le impumalanga yethu TV bambisene nayo inkomazi eParliament ngithi mina siyaqhubeka ya ngayo ke inkomazi eParliament nakhona ku TikTok or Facebook page iyatholakala inkomazi eParliament TikTok inkomazi eParliament YouTube inkomazi eParliament ya ngingabasesha lapho bathola ya kungilongo nje babe siyabonga isikhathi sakho uNkulunkulu akusise inkomazi eParliament ngibonga kakhulu siyafisa inkomazi ikhule phambili abasupport bayasetinkinga sikhona ukulungisa bangahlali nathi etindlini atiphume letinkinga atiphume etinkinga sikhona ukubambisana umthwalo mawedwana utakuhlula ukuhlula mara singabambisana sitawukona ayi nisekini salute siyabonga babukele emakhaya